Ubwiza bw'uyu mugore wa Lieutenant Colonel w'Ingoma wamenyekanye nka Bahati Fatuma bwatumye abantu bacika ururondogoro. Gusa nubwo ari mwiza pe nanjye mbyemera, ariko ntago ari cyo cyanzinduye. Icyanzinduye no kuvuga ku butumwa bugiye butandukanye uyu mugore ari gucisha ku mbuga nkoranyambaga ze muri iki gihe cy'akababaro, aho isi yose iri kuvuga ko umugabo we yamaze kwitaba Imana, yewe bamwe banamaze kuvuga ko ashobora no kuba yashyinguwe mu buryo bw'ibanga bukomeye. Uyu mugore ari gushyira ubutumwa ku mbuga nkoranyambaga buri guteza akajagari mu mitwe y'abantu, cyangwa se buri gutuma abantu bajya mu rungabangabo. Kubera icyo ari kwandika bino bintu, ikaze mu kiganiro nge nitwe Rikiradu. Congolais et de mère roumaine, mais vous me traitez de rwandaise. Des insultes sur les réseaux sociaux, je ne sais pas. Vous les Congolais, je ne sais pas. Hein? Éducation, c'est vraiment important. Hein? Vous avez vraiment il faut apprendre à bêler. Vous savez quoi? Uyu mugore yitwa Bahati Fatuma. Ni amazina akoresha ku mbuga nkoranyambaga ze zose, by'umwihariko Facebook, TikTok ndetse na Instagram. Ni umugore ugaragaza ubuzima buhenze cyane cyane urebeye ku myenda yambara cyangwa se imyambaro yambara. Uyu mugore agaragara nk'umuntu ufite amafaranga mu by'ukuri. Yagaragaye ku mafoto ari mu bihugu bigiye bitandukanye, yewe yagaragaye ari mu mujyi wa Dubai, ubona ko aryoshye cyane. Ni umugore kandi ukunda ifoto cyane, kuko rimwe na rimwe ajya akunda kwifata uduselfie, yewe ari kumwe n'ingabo zimurinda. Ni umugore wagiye ugaragara mu mafoto ahantu hatandukanye ari kumwe na Lieutenant Colonel w'Ingoma. Ani naho hagiye hava amakuru abantu bemeza ko ari umugore we, ndetse n'amakuru aturuka i Goma yemeza ko uyu nguyu ari umugore wa Lieutenant Colonel w'Ingoma. Ni iminsi mike ishize twumvisha inkuru y'akababaro ivuga ko uyu nguyu w'Ingoma ashobora kuba yaraguye mu bitero bya drone, aho yaba yaramusanze Rubaya ikamutsinda ari kumwe n'irindi tsinda ry'ingabo. Gusa kugeza kuri ubu nta ruhande na rumwe rurabyemeza, yaba urwa leta cyangwa se urw'umutwe wa M23. Hatangiye yewe no gukwirakwizwa inkuru by'umwihariko ziri guca ku rubuga rwa X ndetse na Facebook zivuga ko uyu mugabo ashobora no kuba yashyinguwe mu buryo bw'ibanga. Gusa izo nkuru nta soko n'imwe yizewe ziri guturukamo, kuko niba kugeza n'ubu nta ruhande na rumwe ruratangaza ko uyu mugabo yamaze kwitaba Imana, biragoranye ko ari uruhande rwaza ngo rutangaze ko bamaze kumushyingura. None uyu mugore Bahati Fatuma ni biki ari kwandika ku mbuga nkoranyambaga ze muri iki gihe cy'urupfu rw'umugabo we bigatuma abantu bajya mu rungabangabo? Uyu mugore afite urubuga rwa Instagram ruriho video zigeze ku 147, akagera abamukurikira bari kurenga 4,000 kuri urwo rubuga. Gusa nubwo afite abamukurikira barenga 4,000 kuri uru rubuga, muri iri sanganya ry'urupfu rw'umugabo we uru rubuga yahise rugira private cyangwa se privé, ku buryo nta muntu ushobora kureba video ziruriho uretse we wenyine. Uyu mugore kandi afite urubuga rwa TikTok, abamukurikira kuri uru rubuga basaga 6,800. Gusa uru rubuga narwo yamaze kurugira privé muri iri sanganya ry'urupfu rw'umugabo we. Iyo ukomeje kuri uru rubuga rwa Facebook uhasanga amwe mu makuru amwerekeyeho agaragaza ko uyu nguyu aherereye mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu mujyi wa Goma. Iyo ukomeje gusura uru rubuga ukareba kuri amwe mu mafoto postinzeho, ugenda umubonaho ari kumwe n'umugabo we kenshi cyane gashoboka. Gusa iyo ugiye kureba video zitandukanye zikubiye kuri uru rubuga usanga inyinshi zaragiye ziganza ku bikorwa bigiye bitandukanye uyu w'Ingoma yakoraga agamije guteza umutwe wa M23 imbere. Mu minsi 2 yonyine ishize uyu mugore yagiye ku rukuta rwe rwa Facebook arangije yandika inyandiko yo mu rurimi rw'Igifaransa twagenekereje mu Kinyarwanda icyo byasobanuraga, agira ati bashatse kumushyingura ariko aracyariho. Munsi y'iyi nyandiko yahise ashyiraho ifoto ya Lieutenant Colonel w'Ingoma, ubona ko ari we yarashatse kuvuga. Uretse n'iyi nyandiko kandi hari post nyinshi uyu mugore yagiye agaragaza muri icyo gihe cy'urupfu rw'uyu mugabo we. Abantu byatumye bibaza bati ese uyu mugore ibintu ari kuvuga ari seriye? Ese kubona inyandiko ari kugaragaza zishaka kwerekana ko umugabo we yaba akiriho? Ese ubundi umuntu yaba yapfuye, umugabo we yapfuye akaza ku mbuga nkoranyambaga akandika? Uyu mugore abantu benshi bahise bavuga ko byanga bikunda ashobora kuba afite amakuru y'uko umugabo atarapfa. Hari indi nyandiko yacicikanye iturutse ku rubuga rwitwaga Patriote. Iyo nyandiko yavugaga ko uyu mugore wa w'Ingoma yavuganye n'umwe mu banditse kuri urwo rubuga, bakavugana iminota igeze kuri 40 yose baganira ku bijyanye n'urupfu rw'umugabo we, ndetse akanamubwira ko ngatakizera ngo Perezida wa Repubulika y'u Rwanda. Uyu mugore akibona iyo post ye kuri Patriote ivuga ko yavuganye nawe, yahise yirya screenshot ayizana ku rubuga rwe rwa Facebook agaragaza ko ngaya ari amakuru y'ibihuha, amakuru atari ukuri. Ubwo abantu benshi bahise bibaza bati ubundi uyu mugore ari gukura hehe imbaraga zo kuza ku mbuga nkoranyambaga nyuma yo gupfusha umugabo we? Ibi rero bari kubiheraho bavuga ko ashobora kuba uyu mugore atakundaga umugabo we, cyangwa se kimwe uyu mugabo we akaba atarapfa. Mwebwe muri kubyumva mute? Reka mbashimire, nitwe Rikiradu, nizere ko mwakoze subscribe kuri uyu muyoboro. Ariko uriya mugore ni mwiza kabisa. Imana ibahe umugisha.